Isoko ry'igura n'igurisha ni nk'ishyamba. Mpora mvuga ko uba witeze ibitari byitezwe buri munsi, kandi nkunda kuba numva ameze gutyo. Uko mbyumva ni nko gukina umupira w'amaguru mu mukino wa Champions League. Iyo ushyize amakuru nk'aya hanze uri uwa mbere, biba bimeze nko gutsinda igitego ku mukino wa nyuma wa Champions League. Bamwe bajya batebya bati football fans trust Fabrizio Romano more than their girlfriends. Bishatse kuvuga ko abafana b'umupira w'amaguru bizera cyane Fabrizio Romano kurusha uko bizera abakobwa bakundana. None se ko Romano ukuri kwinshi, ibaze ko ku rubuga rwe rwa Twitter ikipe ya Schalke 04 yiteguye gusinyisha myugariro w'Umuyapani Maya Yoshida ku buntu, ndetse yongeraho ko uyu Yoshida yateye utwatsi amakipe menshi arimo n'iyitwa Trabzonspor. Uyu Muyapani Maya Yoshida yahise amusubiza avuga ko Romano ari agatangaza kuko ngo n'umugore w'uyu Yoshida ubwe atarazi iby'iyi Trabzonspor. Niko gutuma uyu Fabrizio Romano asa n'utebya abwira uyu Yoshida ati tell your wife to follow me, ubwira umugore wawe ajya nkurikira. Ibi byo gucukumbura amakuru gutyo Fabrizio Romano mu nda y'isi w'Umutaliyani burya ngo yabyigishijwe n'uwitwa Gianluca Di Marzio, Umutaliyani mwo bakorana kuri Sky Sports yo mu Butaliyani. Romano akoraho kuva afite imyaka 19. Ibi byamufashije kujya hamagara amakipe, abahagarariye abakinnyi ndetse n'abandi batandukanye bari hirya no hino ku mugabane w'i Burayi. Uyu ni Fabrizio Romano rimwe aganira na Bleacher Report Football agaruka kuri uyu Gianluca Di Marzio. Natangiye ibi byose mbifashijwemo na Gianluca Di Marzio. Yangije byinshi. Imitekerereze ye si ukureba gusa amakuru ari mu makipe runaka, ahubwo no kuvugana n'abakinnyi, uhagarariye abakinnyi ndetse n'abagura bakanagurisha abakinnyi. Ndakeka ibanga ari ukubana na buri wese neza. Dufite ahantu henshi dukura amakuru kuri ubu. Uyu Fabrizio Romano uretse iyi Sky Sports yo mu Butaliyani anakorera ibindi binyamakuru nka The Guardian, CBS Sports na Court of Side. Akaba aryama amasaha 5 ku munsi, undi mwanya akawumara ashaka amakuru abagezweho. Uyu Romano avugana n'abantu kuri telefone, dore ko nibura ku munsi yakira telefone 50. Muri rusange akaba amara amasaha 16 cyangwa 17 kuri telefone. Fabrizio Romano burya kugira ngo yinjire mu byigura n'igurishwa ry'umukinnyi runaka, bwa mbere abanza guhamagara bamwe baba bahagarariye abakinnyi ariko kandi bazwi, familia agents, cyane ko akenshi ari nabo bakesha amakuru ye yose atangaza. Iyo uwo mu agent atamuhaye amakuru afatika, noneho Fabrizio Romano ahamagara abahagarariye ikipe, club representatives, ndetse akanavugana n'abashinzwe ibya sports directors cyangwa directeur sportif. Aba nabo n'abantu yubaha cyane, ndetse umubano bafitanye nabo uba wuje icyizere cyinshi, respectful and trusting relationship. Urugero ni nk'uyu sporting director wa Inter de Milan, Pierre Ausilio, avuga kuri Fabrizio Romano. Ni umunyamakuru w'umunyakuri kandi wubaha abantu, biba bishimishije kugirana nawe gahunda. Andi mahitamo ya gatatu, third option, kuri Fabrizio Romano iyo ibindi byanze ni ukwihamagarira abakinnyi ku giti cyabo. Gusa ngo kuri we ibi nibyo bimugora cyane kuko ngo ntibaba bazi ikigiye kuba mu ikipe mu gihe runaka. Uko niko ibintu biba bimeze. Ese muzi yuko Alain Saint-Maximin ukinaca ku mpande muri Newcastle United yabajije Fabrizio Romano kuri Twitter gusobanura neza ibya Lucas Digne, Umufaransa ugiye kuva muri Everton, ngo avuge niba byashoboka ko yakwerekeza muri Newcastle United. Ibintu byasekeje abafana ba Magpies, ibinyoni by'umukara n'umweru, ndavuga ba Newcastle United. Kuri ubwo Romano yamubwiye ko hari amakipe 3 yo muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Bwongereza ashaka uyu Lucas Digne. Biza no kurangira uyu Lucas Digne yigiriye muri Aston Villa. Bigaragara ko Romano mu by'ukuri abazi byinshi cyane kurusha abakinnyi b'ikipe ubwabo bayanditseho. Ibi nabyo bikaba bimuzamurira izina cyane nk'umunyamakuru w'Umutaliyani. Fabrizio Romano arazwi cyane ku mbaga nka Twitter, akurikirwa n'abantu basaga 9,400,000, ndetse no kuri Instagram akurikirwa n'abasaga 8,600,000, ndetse akurikirwa n'abasaga 7,000,000 kuri Facebook. Let's jump into it together.
uyu Romano kandi afite na YouTube channel ye abantu benshi cyane baba bakurikira ibyo ashyiraho umunsi ku wundi, ari nako bakora subscription, bityo akarushaho kugira aba subscribers benshi, dore ko basaga 1,990,000. Uku ni nako likes ziba nyinshi cyane uyu Romano ashyira ku mbuga nkoranyambaga ze uko bwije nuko bukeye, bigaragaza uburyo abantu benshi bishimira ibyo akora. Ntabwo ari buri mukinnyi wese w'umupira w'amaguru ukurikirwa nk'uko bimeze kuri Romano. Uyu kubera imbaraga n'umurava ashyira mu byo akora, agenda abona n'ibihembo bitandukanye. Muri 2021 itangazamakuru ryavuze ko bimwinjiriza asaga $1,000,000 y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane ko ari umunyamakuru ukora cyane, ndetse ngo ibi bikaba bizagenda byiyongera. Abantu benshi nta byinshi bazi ku buzima bwite bwa Fabrizio Romano, his personal life, cyane ko adakunda kubishyira ku mbuga nkoranyambaga. Ikindi kandi ntiyigeze avuga ku mugaragaro ibijyanye n'uwo baba bakundana. Gusa amakuru acaracara avuga ko uyu Fabrizio Romano, the world's best football insider, mu nda y'isi wa mbere kuri iyi si nzima, yaba ateretana n'umuhanzikazi akaba n'umunyamideli witwa Greta Jasmine El Moktadi, uzwi cyane ku kabyiniriro ka Glen Moss, ufite se w'umunyamahok na nyina w'umutaliyanikazi. Rimwe itangazamakuru ryarabutswe Fabrizio Romano ari kumwe n'uyu mukobwa mwiza cyane Glen Moss ku gitangazamakuru cya Transfer Market. Aha Fabrizio yasangizaga amakuru abafana ari kumwe n'uyu mwari uteye amabengeza Glen Moss. Nubwo uyu mukobwa ntacyo azi kirebana na ruhago y'isi, kuri ubwo wabonaga basa n'abarebana kana ko mu jisho. Ikindi kandi Romano akunda kujyana cyane umukobwa. Rimwe yewe yaribeshye yibagirwa ko abantu bari kumureba kuri live streaming, maze atwarwa n'imiterere idasanzwe y'uyu mwari, distracted by the spectacular appearance of this girl. Aha niho benshi bahera bemeza ko aba bombi Romano na Glen Moss baba bibereye mu munyenga w'urukundo. Ikindi kintu abantu benshi bibaza, ese Fabrizio Romano ubwe afana iyihe kipe? Hari bizibiti nyabyo serious evidence byagaragaye kuri murandasi byemeza ko afana Manchester United. Muri amwe mu mashusho ye akiri umwana, Romano yivugiye ko ari umufana w'amashitani atukura Red Devils, Manchester United. Iyumvire nawe. Hi guys, I'm Manchester United fan. Mwiriwe mwese, ndi umufana wa Manchester United, ndi Fabrizio Romano, ndi umunyamakuru wa Sky Sport hano mu Butaliyani. Italy here reporting for. Gusa mu ntangiriro z'ukwezi kwa Nzeri umwaka wa 2021 uyu Fabrizio Romano uvuga indimi nyinshi zirimo Icyongereza, Icyespanol, Igitaliyani ndetse n'Igiportugais, yasohoye amashusho twakwita nyobya burari yemeza ko amaze igihe afana ikipe ya Wat, aho ngo yaba yaratangiye gufana iyi Yellow Army, igisirikare cyambara umuhondo Watford Football Club kuva ku ya 12 Gicurasi muri 2013, ubwo yayibonaga ibanzwe igitego ikaza kugombora ndetse ikanasezerera Leicester City mu mukino wo kwishyura wa kamaramaka muri Championship, shampiyona y'icyiciro cya kabiri mu Bwongereza. A fantastic comeback against Leicester City in a Championship second leg playoff. Muri ayo mashusho Fabrizio Romano yagize ati: Yes guys, I'm a Watford fan. Mwiriwe mwese, ndi umufana wa Watford. Ndabizi biratangaje, ariko ni ubuzima bwanjye. Mu by'ukuri nkunda ikipe cyane. Nkunda ukuntu abafana bayo baba bimereye ikirango cya ekipe ndetse na buri kimwe cyose kijyanye na Watford. The badge and everything else about Watford. Gusa ibi byagorana kubyemeza uburyo Fabrizio Romano, umugabo bigoranye cyane ko umukinnyi yagurishwa atabitangaje mbere y'abandi y'abafana ikipe nka Watford. Ni gute se yaba yaratangiye gufana muri 2013 nk'uko tubibonye haruguru, n'ukuntu akurikirana umupira w'amaguru bya hafi? Aha niho benshi bahera bemeza ko ibi ari ukuyobya uburari. Isaha yacarageze, reka twige kwihuza nyito y'uyu munsi. Kumwenyura, Pepsodent, amenya kumenya.